tretre yen ti baby a wo hwe ye bia onyame onhirawo enra ye story bi ya ene se ye nua baby obai se ofri achiase na ansa na no mame ti we mfiri ho abadwafo ye ba nita ni dwumadi a yedi ye na obi wa abrochire na waboa no epe baby ama na tra no yedi dwumadi ni nyina wie eye ye dwumani ni wura ye CEO doctor mame ni akora ne ba na office se okodu fie na nurse ye ni niam ato agu ti doctor yi sika se onfaka na onkofa ne niam no ne mfa ne kotra baby for 1 month na fie na ye no yewia wakom ti enra feedback won se doctor manim o yiska ema Anita so mfa nkof pack ne niam ne nyina na wonko e kire se sompa no enkomo isu ye ni agro ye nyasem no ye somwa ye ka twaniti free ho emobia eden ho na enra case ba ko ne frachie ase ye maame bi de bedan ye se baby a wotie obi di usie etunani woda wona ama ne bakra benya ebeyanya obeyanya entehyewa anaso obey asthmatic na ya boboso difo am se makoho eti die kosiye ma yehunu na ese fretalatu no no so ni di nkomo a yehu na fe yenkoyanim Midas George George ye ma me prekope alazo wa premier Sompa 3.1 dem se no adwumadi no soma me se de adwumadi ne sitie no me koi anopai ebo benunum na kese nam kwamu ni afiejewa wadawroma ni ma me afibinwa ba afiejewa ene doctor ko se de wo hwemanim ma mo ni di am so obepra obetone na wo chief driver na on so abo adwuma Silas doctor de okase obey enti ye koi so ne kure maame George asem wo ye maame ye nua ba be kan de ne kure nyame na ketiketi kura ni won mo a wodi bia ka ho enye kontumpo ni nyina ye ne kure todo na ye koye no ba bia wo man ye adwane no enye ho ne ye problem ma sister yi na emo ba bia wo soja ne de ye problem on se ahomachi jan ejana omuso no e ma mo na munim ejane ye kuhuo e bobububu eti se jane ba ne mpoma chi pe ewuram sili ne koguda anim eti ahomachi ne de efri sa no nan ebe no nunu no nsia ne de se jane nso ya maami ne kunu dabi eno de kura nyame anim ni mia mi mani kosua ko otu ebisi de mani koko huin na judge na nyasem ketwa yakoye de in fact memma ne ma no mo twa ye nua ba ho hia no obia gitum se ne kura nyame anim no esese ya ba de wo yi jane de efri ho na enam tumi a onyankopon de ama wo ene omani mutumi ekuta wonti no duru won pepepe de no sem to dwa no ejina hono man ye yi jane ye de efiri ho ababa ne ti ase wati ase aw nyame hira no ko ni yi jane efiri ho ne ya pe ba bia wodi besie ho de ebeboa o soja na enko woman ne dem wo se de na kane no na ekọ nemu ebeche o se wusie kura tuwo so amedwomu a o se ye de ye hade obete pampa nemu memegu wo dem ho mame nko mame ho medofo mse nra wo de asembe dan na itu wana mo na investigation kakra ye se mse obi beche pai e wo sa place ho a wo complaining se pai na wo che nso e hadwen ase onyenye nko hadwen kakra ase obi aba ase watu ani tesini so mama me pa cho me da wasipi na mama pa cho de tie ni say menye problem cause ase obi ababa ko wapam no me pa cho na we so be ka ho yi me pa cho ono kwa de na eben empuma no kwa che ono ne de no na first time obaso ye ni minim du akro de be so oja no in fact akole wantumi ana enu say man kata apa enye easy ntia na me ko girl na anche kwa ka che nse me pa ne cho de wa ma na abachi meet pie ho no on kan che no mfa nkwa akire kakra no ne kasai but so na wusie ne ba direct to edan na aye dem no nti chicha ni bi wo ye nchen ho asa wo ye ferifo kakra na me de koto nanim se mesere no one talatu nkasa na mom Sompa 3.1 men kan kire maame ne se on kan kire talatu se modin a obo no ope
onwu na adwuma na emo nko no nso ne wusie no eya nka onhwe ne ye na nka eya na ewura ye dan ne mu dodo eno no wanti ase na eya akasa na chese ge ba ko no de ono sesa ne niama edi free wa machi meat pie ni bi because on say ni pade aye no obi abachi meat pie yase wusie ubeya emusie eku no ema nipa no wajai kwa ya sase ukotu obi anu aduane ena talatu yi so ye ne die ya eno so abai mesre sese no watutu wo ho no betutu 3.1 wo ho na odi fo mo bae me pa cho an o mu tutu no hu me pa cho ba bia esi o matutu akono wo okay me pa cho ba bia esi ni die me ka se me okay eye cause ye mpesa wo chena video na ready anka mo ma ye hunu said ye etie ahwefo amore ye momra Facebook na momere anase Sompa TV na wo so mo so amudi achi o Facebook no momere madam pacha wo fie ni me pacha wan efie ni wo dan ni e wona di fo ginan me pacha wan na eja no so mama ba bi wo so ja no mra na ye nhye de ye tumire no a na ye kire sie talatu ni enti mpampro no na pampro yi na wo di soja yi me pacha wan na we de say we se bi anim wo sie ni wura he me pacha unse empoma nketo ye ewo hoi no sampoma nketo mienu ye kire yen ho ye moden me pacha enketo unse intokro bi wo ho ye obi salon pacha ha empoma ni moda baby amudani me pacha wan oh okay any baby amuchi an waso no na che se wo hwa emu ben eben so me pacha no credit eben so no credit enti ye kan ye no watutu me pacha wan te sa okoma to yem me pacha wan san say yem pese obawi ase echna na wasan aba say ena say ana say ene Ghana ayedin yesi baby obi fa ahodie ekop end no eho no bi nso die efrase no kore mama difo mon frɛ talatu maye ne producer frɛ talatu maye na ene ne ntwetwe nkomo sɛ wono so die sie na koma to ne yem na chete we yen ha ya ho kra nkotwa kwan environmental protection agency ene yen ko ba bia asumdwe aba show ya ye buta ye nyina ani se issue ne beba ye be solve na nipa se Ghana ban anka so twa budget ma yen you na nakufu adu se wo tie mi a se ma ya twaso ye ho ne mema ye se adwuma so se de twa budget ma yen sanse we ye adwuma ye bo nipa ya nkokɔto obi ankoye yi ya nkontokwa ya momma tikema ye social program say no se mo hyeda me budget na mo twa sika de bo ayen sanse adwuma pa ene ye mamo no ena ma hemfo kra mo watom wenum ka himfie ye kwa dedua fesika bra madam auntie wo ba obi aju sika me pa cho da bi abi anyu sika tika we no ka bebo apaye ya ni wawie trase na mi ranso metra ya ni wawie ti trase why na mo producer mo fra talatu mo fra nti yanko ente ho mam se wa issue no ya boboso enura na wa sesei said ye niema hu no wani age ho many age ho sene ono anso se nani age ho se asumdwe aba Sompa 3.1 baby a kakra media futuo kakra ebe maye mantemo ne say wo mu say ye nuan wa complaining 2 times there na so ntemu bi wo was so complaining 1000 me say am tuwe me hunu 1000 me complaining 1000 the reason why ne say ebi ani twia pa say niema a omo ye no wo ye mantemo enye but omo beye enna bibia ni won so enno amekan emfa nipa ho enne na wo se emfa ho etune be fa ho ebi enne wo wisie no se ne enno ama America sembi wo se ade bi wo a eye wa enye dana na be pie o edi nkakra wo lungs kra betima sei abrakra say ni de ohun the next be 10 years no ebetimi abase neighborhood wo yare e be pie ho no a ebekum ba ko no sa yare na betimi ekum nipa be edu ewo santemo enti mimom de ye nuanom a mu wo fie samote yenka mesra mo
mu ye bibi o mantem ne nkoyi a mamu me entena wo so obi me complain ansa ne aye o si enim papa ne bone yes ankofo ya ne tete asole dem yes ankofo ya ne te mosque ekofre nyame eti misram a mo sesa ne mam kakra na asomdwe mra ne yenya ise de otumi koka no wono aye satan de otumi koka no wona ye nipa bonefo obi ani wo pese otu obi anu aduane gu na emom obi apese asomdwe ba edase mama yo ose ne koma ato ne yemba me hu se you know chese ye kase complain na dos no ena oye ama na mama Mary complain ni pan wa tutu jana fro ntisa no ende baby for fraud me nim de se sofo mo ne mama otu eso nya akola nka me de nka me stress ye betu no fo se nka onsesa jano ene mmire mu nka onya on mama Mary ene de bidie kura ntie jaye twa smoke bidie kura ye bidie use omo pese ye jai bidie use eti se ane kasa gas gas na making enti se nka obe use gas na nka aboa kura completely na amount say nwisie travel ekọ etu ekọ na ba bia owo no so onkwa akiri pisa bere sa na me hu no nya de a obeja ne nkuku difo kwabena ba bia mokọ ya otutu nyama no emunwa ana eti sen wadaro mama Mary so bodi me se de esi ka no o se ye ba bia ni sta ye obi se ye aduane ba bia gen ye aduane no enye me be kan se enye kurumu ankasa on dem che ase woni ewuram ye ko pa asamre makwa no area okomso mu ni ba bia asamre makwa te area mu ofo no yes achiasi yellow house sa o se ba bia otie no obi kura onim no so fe nim no enti ba bia eja no na sie ne de na ha wo mu ba now ri de oso na homachi a me ni sukosuo no ma adwemu de haje enwura se de kane no na wura because would wani akọhwe wadawroma me da se bebre o na hia me because ye keka ne sa de na asa dwuma ne ekoye ne kura no ene se na mfaso bi ama na afa so no ma me se de ye ka no nye obi de benye sika koto gas eno kura ni de kura nyame ni mu no no na no pade obetimi aye de abo ne economy kakra na oye dem ba bia no odi so ne de nanye first one no nanye no kura de ono akase ye koye ne kase ono je odi ma me bofu mi no simbache mbumfu ene o kire me di ba bia fancy e che kwa se me nche ono akase ntutu but ye wura mu na ne omom bemben o me ye no ye kire se ni onfa nkwa ba bia che ne de mame je wadawroma nya de be haje wadawroma yo me da se anti Mary to aso Sompa 3.1 yes seeing is believing wa hunu ono a ko hunu no so ka dia na ye be fa no sa emu ye pesenka ye nya baba wa no ne ye hwese ono so akoma ato ne ye mo a koma de da bi odu oye aduane no ono so se pese at least e so ono so ye nya no no ono so kire se bia de ya be ye ebeboa na ba wo mukusu amu pusu na homa no ono so emfai ti ye nya na ye ne be twenko kom dem enu adwuma ye no ifodi ne da so a wo hwe na me hwe no se enti so mami we ne mpoma no na e chance na wo hwe we na no kura ni e ben de e ben so mami wo kura betimi ewura ho ne ahwefo nya me nsira mo pa na odifo so nya me nsira no se odi akokodro sa na osuma no no akọ se bablu no kuro besuma ne ba wa nko osuma no se ni pa de osuma no ko abrano kresre azamu kana obesuma ne bo ka che kresre me nko so anko eben yo eben mama odifo akọ sa de anache so ya de na baby a me pese mi base pa no e se de ye mama mu nyina kan eno e bia na me kan no credit ye nkan de no credit wa do bia kan so kan eben e wono kura mpra ye ni nkura ba ne ne adia eno ne me problem a me wono se eno ho sa na me kan me ba jo na kan baby so di for say edi ade ye to no change ade no pose etu hine fa because we de nyame adom em say akini mu de atoso ma ye hwe exactly omoma ye hwe ba bia banchi asa banchi fuo bi wono me hu say wona kuwa bi wo ho sa mo fa tu kuwa esi asem pe na yes mo nyame sha mo pa so ma wo ba bi se wo hwa ha no ma minim ba bi odifo mo yi no fi e mo de ne kwa mama wo so mama wo no show me case am won say mbo technicians nyame islam mo control ade we abechem ska mama mo odifo me bo kakra
Mami kwanta kra na gu hono ana mami mo kakra okay boy on say mami ene eda mo mtide no do ye adwane na kasa na sabi obu o mabro musum but on say woni ya hye da nko ba bi eja no because ohon no hwie ni nsuo ani antonto me ne ma lo be we no na fe hu kan di fo kwa bra kire mu so kan no so kan we what you say eno na me de ba ne so no eno na di suma no wo so ball na ne ball an so di gu ya ka wo yasem ball an so gu he ball ne sa ne tutum so ba wi o maku ema wo da dan kwa na senti papa kwa mu sheda nya ya ka nyina ho ni pakro na asase ne ne dia no ono so e papa na so ka bibi kire talatu da bi obaja adwana o je adwana no kwa ana da hono o ye ndomi o ye ba yira percenti e fi redu hono mane atabri a chene sem okọ ewurade nya kopon mama so mama so abe hono mi gina obi a wo hwe so mbato me nse Facebook amanfo hwe ene empraye ntia no ne ade hebe ni panu aduane yenkum odwafo ndidwa yense obi adwuma bas so mama hwe baby pa ye nu aduane akoton ama yedi hwe baby enu aduane na manchifu mu kuraba no esi wono enu na adwuma ne sei kuraba no ne roba tuntum bia brade nyankopon enti say ye de ne nyina hwesie no kura to nchen a se bi mpaduasa environment no wase no mama se wase no complete wase no enti sa akolai nya yare a mami wodi bia Sompa 3.1 say ya baby ye do no so mama say ya anse kire no kure panka anche ya my Ghana ya so mama ye de sa kusi se wiase be se Ghana na enye say ye be suro si e be ka no kura kire nipa dia ene o menye yi eye mene wo asede because Ghana nyumba ko no say aduru mene wo so say ye be ye bia to aso de de ne ye ato aso na nanam kan no kure erigi wo man ni si ho ara ne ye twato wei onya kremoni a wo ye kristoni enu ameka na hasa asofo afi hwe wei okwasore anaso ye kremoni enchirechira be pa na ekoso na we san chechire aso dem chirechire emekuefo mama emekuefo no ho wai mama fo no enta hunidie na ma akotrase mu center fufu personal hygiene kwatrase environmental hygiene na mo kwaka no wo ho aduane mama ye nam yi pa mama ukodu baabi na hwe aduane baabi si a ye tete ma nipa media gata ho talatu yesre pomoden afa ukọ no na ye ni uni nkomo na ye su shafan ye mua na nso kan wo de na me kura ni mintufo se no kura baabi a unu aduane ne de me nua ba no kura ni nyame ni enkoye na ye beto aduane a ye befa yade yesre eti wo de fa ukọ no na wo so ye ntie wo de na asumdwe mra condemn kasa mama me nwie ne se baby ya du no mama me bona baso ye nyina ye nyese we ye be tan ama no ye be tan ama no mantam ho mama ye yi tan ama no ye yi tan ama wo ne kan enipa wo ti wiase a de sese odo no support e nyankopon a wo ye Sompa 3.1 nipa ni mwa hwe adwempa Bible so wunya adwempa na yanya ni abem adwempa na eye protector onu ankasa adwempa na ye security adwempa en wodo me life am biti wi ase ne se de me ye bia me make sure se emfa how me nwie na wo mama enne ye se fre baby gobe enne ka gobe wan hwa abeka se gobe ba ko no ne enye gobe sesia no wo biti mi she da same preduasa wo ti mi she da wie mo fo ti me ne go paratin bag mu bintu atwachene bintu Yobi we are condemn dia be ka say din so na afro na de onuma de bra why condemn wo ma ye bola no na de agu Ghana must go back no de akoforo trotro eti say de wo tu kwan no wo sia no waja asim mama no waja asim jawira na si baka mu ye tekire wo man minu anu nkremofo yesra mu talatu faufun no sa fa ye de yaye obi anim se aye afamu de sanke ye bomode se na mo nso mo bekasa se wo bekasa wo nkasa o baabi a wo ye aduane no ehonye kanu kresha dan fon se dan fo agro no kra ye one ye nyina ye ma
ne ebetra bonte ato aduane na nkuraba empraye emokiti kokontakra num ne niam asa dia nukrani kokontakra enye asa asone yeso enye asa asone yeso enye kura asone yeso ntakra mu ni moja mu ni ade dia enye kura eti wonye bibi na omfamfa ho tie maame ye da ase ebeja kwan ye ne wawie ko na kotena somdwem se bibia mfa bibia ebapie mu a ma yenso yasonte na yehu anamoa ye de befa ho yenko ya homa ne so 0554931931 0548931931 yenfa course na fe second story ne yenfa emra 0554931931 0548931931 ebusuafo eyawrehusem na esi hwe ne meyi hello Sompa Nkomo. bola Wow, ba Oyibo National Director Adache. Na ntia sofo. Na yesere. Mami no. Ene sofo na di nani ko ho ade na yeke na mami na obae no. Eye ncholo be twae no. Wa je bibia wo ye biani. Na je biani Canada. Obe sensi o dem. Na obe ko dem na wusi age dem a. Anye fe. You be na say catch no. You say who say be o ye biani no. You be am for down. Emwa. One ni two of them. No mu jo mani a. Ebe dey no ma jo mani. You say kuku. Ebe dey no ma jo mani. Ye say ma me no te baby. Onya ni biani. Hello. Hello. Me do foodie baby akase free. Good afternoon. Afternoon. Amana mo hoye. Erade adom ye ho. 93.1. Hello. Sompa Nkomo. Bola. Bula pa extra land. Ndi mu ahoma no atwe ni bi no. Mama ye bia to mo be my fire station. Be my fire service. Bia to mo. Yedamase. Mo pa se mo ti bi no go mama. Successful in yaba. Nti ya me sham. Mo ko so mo yi. Yo. Yedase. Yenya blante me. Why na e was ahoma so yi? Sompa 93.1. Yo abusuafo yesi o ahoma ne so. Yenko. Hello. Hello. Ye bomodin say ye benya ye bra no na wo ahoma ne so na ye ne edi enkomo no na etumi aye kama. Enti yesi talatu 20 anu ntumi ne nkasa ne bra e wa ahoma ne so ye ne kasa. Hello, mami. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Papa em say issue bi ba Sompa Nkomo so. Na ye no asam no ba esi agimienu ni nyina adwenkyere. Ya behwe bibia yesi wada roma. Wagina ho ama wunua na tutu muchia no e de free ba bia first no wo no. De pese ebusa ne say enko di free okra emwa na. If I talk say odi free wa beboa. Na say the ma the man ko buy and say wono no that issue no wan say dan complain e first time no complain here na enye onu kwan ne soja no obi ne soja no so nti oye obe complain here ne ma ni pa ne ye de jaye nti wan say complain say we ni ye dey esa ko ni dem ho biem until na o mobile on be kan e try no nti o be ka try na so sometimes previous an utimi ya de e ma wo ho to na obi so ho ntere no nti busa o moma nyina si nyina se ne sa se de ya twen fan ko ba bi fufo ma me mi gina otutu ja no me ko ba bi fufo senko betumi ayi afiri okra bra na nka aboa na me hira na de asumdwa aba wai wada roma so betu ani sama ya nti we de mo so me da ma se mo so mo ba ya na ja abutiri mo fa kwan pa so na mo ne ka sa ya yeda se pa mabo aba so pa yesi talatu de o ton aduane nti ontimi ne ni nkomo ya te na se ti unsu yeda se pa wai se watumi agire mama sumdwa aba wai e ba so me da ma se na wan ko juma we de obi man be ha juma akra bi de nti ba bi am ye no makodi nwam yo Allah won shira wai ami yeda se yenu aba ma no so aye no fefefe ma ya ja kwan
ɛda ase asomdwe mu a tu betimi akɔ yɛnkɔ yɛ ahoma ne so na yɛmfa calls no simenum na fe yɛnkɔ computer sɛ adwadie yɛba pɛ na yɛde case number 2 hello udi baby a wokasa free yɛnkɔ hey achimoda old town yo me ami die mukasa please wait your call has been put on hold why hello 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 why am I what to say erade adome ho ye the erade ase no what to say the erade ase na what erade pa na bo mo sister tie ni ye pa I didn't sister no be complaining sir yeah is the come akola no 3.1 say me ba ko medical student obi be ka wuro begu ya da ti ko furu me fan easy sir sister problem mama from no yankopon nim so sadia no ko ni ko sister bi le ba ni kunu wi o no anka say see you see long dia ben enye easy easy plan and pen first and can what you see agro here no crack kan no kra me say me allergic to say no man sir na environment we dey am ko try almost 30 sir no obi la ka say ummu na wonye Sompa Nkomo ɛsɛ ni mo no wo ni abi se baby cool pa o ko ka ya o mi pa cho mo nye mi se na mo na da so enti we dey no mi sha pa sister ni case ni ti na say ka me ba Sompa ho ka me ba ho pa o nya me ni mo nya aduma me da sister no nye hello udin baby akasa free Vacho, your family, Kata Free, magazine, yo radio. yankɔ Vacho, the most my and a Ghana. Yeah, Sompa 3.1 my idea. Now, Mamma no answer on person. it's you So, be I some poor, and then one some. Ana ninye no that say one man is na misha ni apa yeah da se bebre nyame hira yo hello good afternoon afternoon di baby akasa free ka show me this na joy ka say free mazi yo ka show so mami ya jo you can say ayi government say you gani ayeke however, if I know again, many here. Also, Krana, near Jan, out of 1 hour in the money. It's just a money to my pa. In a medium, Sompa Nkomo. yo hello udi baby akasa free 3.1 but I said I shall make a party 1,000 go. eh you 1,000 go But kroba su 1,000 go kasai I said I make a say the man no no jane dia nya kura ayo ke ka men kwa dia nka on pe baby ana on send da bra kwa de yo ya no jande dia ya le kasia pa na de ba so ma ye di yo Aisha edase yo hello udi baby akasa free me do 3.1 Ibacho, your family, yeah. Obaya enko. If I told me today, me can say, "Da, dear, no, is pa." Me am fear be esisa. And if I call no, why die on more or yes, I the same indomine be. A day, a tongue, you know, a idea AC or neighbor mu say, and if I call no, you know, on one or better 1 minute, a from anybody not. Ama emusie afa edan ni nyina ma me ni issue e ade a AC e wo sadeka yeah that's baby hello me pa chodin baby akasa free me pa so ye usi an kokko yo obaya enko
ama ya da mo se ya mi hira mo ni djumadi amodi abai na ya beda talata no ne bran ya beda na se papa esansa wa ye nyame so ade ankasa e man sa no e je na ka di problem kakada ba so ne talata ne bran na de o maye no na ko ponchwa na mo program yi so ebetumi boy ankasa boy pa de da mo se nyame hira mo yo yenso ya da se hello udi baby akasa free yo yenkwe de tun ga ide o hode ya mo du ya ko no ma pa o she no mi pio de ko je bu ko mi ni bu ko ma ya se na nyami ne fi pa mu tu ko mo na ho ni takla asemu ko kan se si ape hello 3.1 good afternoon din baby akasa free you can actually afan praise yo yankwa Sompa so ni o chere ni wi ase why did you David see ya be content yo yeah, that's it. Hello. 3.1. Sajuma we environmental health for Juma. Hello. Danka se for no. Omo adwuma pa. So mu yeni. Hello. Hello. Udi baby akase for. Afternoon. Afternoon. Pacha from today. Yo, boko. The machine book program am free bra half Jama district. Oh fine. What is it? Pacha na ko pa mo pa ibo. Yo, ye nyina ye haya ho ye ware. I'm for higher gain power degree. Sompa 3.1. And so said ye mo ye say na yesia ye ma business ki bi jade ye. And come program ye. That's it. Yeah, that's it. Bye. Bye. Hello. Yo. Na ye do afre dwumade ni nyina besi ha. Na ya ko computer so agye na shane so say honeymoons makeups and beauty salon wono eno sisi manim kama mami wo adwena se honesty west pharmacy eneye enimu share friend 0267 188811 Veronica Fashions o asokore mampon Veronica dwudwa me atade fe no ama me ho ayefe ono so friend 0244 809 641 asokore mampon ejantwi uwa manso adubia unua ba antise wa ene wo fase akoso asafo a omse na wudi wa woda obompa ye ma o so nyame onhraw yedwumadie yi no me ensa na ye de aba na wie ye hyene so se ne bono nan a ononyamfo Canada Japan be fi ha ne yewura ma ye wadu ache abebo nkomo enti etuamu saa wotie yi tie ni nyina so ekosi yanko computer so adwadi mra 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yentia pa so ko ma je wo kana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert.
wapem o sese de wapem sese adwuma na si o hye kai unisika o se dia samatiam sa na watwi ma fon mel na Sompa Nkomo be frɛ o se me say amatere wa hode me ko a metu afiri kromu ase yo ye be no enemafo akaka bensem po atwa gaigai ne nyise we wo bedru Sompa Nkomo abadwafo ani ma ne ntakra fo se tansesere wa ba nsu ato abo no na wuati owurai se wode ne sika ene who you know to me or watu ne ho no se se wafuru kwa mepo yo afen wo be furu Kilimanjaro Santeman Ghana man Sompa FM puso ne ho de Sompa Nkomo aba efiti down kokosi no miensa ama kuroma yedin adentira ohini ni adazo asofo maami prema ni Santeman gina to amani din foforo ona tie dwamuntra ene one na pamfo atentrene ya hye wo masebe na wo mo atenasie akukuduro ne nokore nko a wan na obi sisi no ne oba na bema bi atwi na die ne ya han ne dan ana wa han dan fie wura sisi no abusua pani bi twa fufu afiri wati kwa behye wanum he asem biare ha wo fabra Sompa FM na fabeda Sompa Nkomo na yani wasema ejuwa da kwasi fie da biara sa wo ha obi afre 0244809641 0244809641 Sompa FM Sompa Nkomo na ne Asantemani Ghana metie ya nom donko abo Sompa Nkomo so ekuroma yedi Wujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge ni mu eyi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no abesra no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and efri Italy alcohol nim spices fruits and herbs and wadi aye be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what hell ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets and now drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no for 050-553-6302 and 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 and 0543-385-271 Aperitivo Bitter FDIG ejode nkrato ya tum Nanka minimsa sebane mpanatwe anase awade mu a ema no tato hwe odontenten mu a wagye won ho ba bia enye na de abrantie kenan yaye ebro do bia ntiasie mu mame mi sase aso obi betimi atia hwe obi dom na wode ne nkwa to ho amanana abrantie kenan aye fishamana ode ne nkwa to ho akwopoase ekohwehwe agudi a omo nananom agya to poase a amanfo ayaya obia ntumi nkoyiye no otumi akofa adebeda wodo adikire oba opeso wa no naso oba na bepene so ana kenan abusua omobagye atum na kenan na mu nso obepene so de wodo eye ne fe anase obi a opeso osua sene yesiware edido no emasa sini empa no ho de biara da sini ne din de love like no other oda eniseso abaso live awatara TV enche bia Tara TV na truth and accuracy and then kwa majority emprana na J-Fran Company wama ejaya ya kono san ebeye den ene dware ayemi J-Fran Company Limited say jacuzzi bar wash hands basin bathroom mirror water closet bathroom cabinet any nieme pia isi jare any J-Fran Company Limited eye papa na ne po ne so dafo ye ne no atidwa no ache ye wo Kumasi adu ye ne railway police station ene wo line back so ye sign so ben Pacific Bank aseda house on che mo amopa ne dudu mo atu ene back eye amon frey 0244-178-585 J-Fran Company Limited eja ye ne jade ne amadi ye ni sasofo piao abusiafo Sabre ya sabe fie ha Sompa Nkomo eso na masugu amutie Sompa TV Ghana Sompa FM 93.1 mo amaje bre na mo hye nye chichi ni ben yese asafo Kumasi magazine Techima magazine nyame hwa mo wate maya na yefe na na masara koba onyame hwa yese wabiem wase wa enyasem ketwa na maigam esoro ho nyasam ketwa onyame hram. Case number 2
watena se eno ti court no so atena se pagya ba no pe na kyese ye kɔ asɛm no eso so ye frame Ajima Isaac pia we fade na mama ni hunu kakra me de beda Sompa FM ne say Sompa Nkomo ne say ebre kakra bi atwam no wo fa ase ananse munu ya makwa ho kyire mu wo yare mu we school a me be fi na me be hu say yare bi aba me nipadue mama makoa ne gise mante ba bi a ye ton kuku adura ananse ba bi a ye ton adura metimenya yare sa ene ba bi a meti bia na mekɔ enso ma ya me hu yare ne fare ban nti ya na mtatie mu ti metie mu na ne kama koma si da bi esem de be dan mabusuafo Sompa FM 4 say ya be na momo so akoma koma na ba bia ya resa wo biala o metimi aboa me na metimenya ya resa metima soma urade na enra mitu anamo ba ha me ba enso mutimeje mo feso ehu me problem ni nyina no mo hye me bose enememra ense urade eya adom a wakama koma kakra mde aba be pi mu ntetifo bigina ha ayadesrede ene ayalesa tumi na mede abedan mo se mo nso betima boa unua na iwiase yare ya mankosa amaniwe mankana mi se yare pa e friend yare mintimi ntanase meto yesi ye me hu ye menye me ho yo nyabotre pacho wo mfie sen me wo 32 years wo 32 yade ne ba wo so anya sen me wi school 2005 me wi school me ba mechi me kumu every mo na mete saa ade no mi nipadue na num se bia sebe me call private na me to no ba bi atie na me nim se ade we no ne fare ban eniam de kire obi o mi se we koku we sisi senti mi hu nti ba bia edrowo bia no of course ko na kono aboro madwen ne menti ase yeso yo me ba mpacho wo yere oh mene ubi na wo na mene ne hedani ho sa omkora ne yesen kacho ba ko ade no ebo woto ti se wo kokobo na eyi ba no me pacha o me biso asem o ene wo wiase ti mane nyo ya sebi turumudie wa practice bi pen oh so for mama ene die no kurenya me anim menye bi da na ini happy na me che me bi no se ade ya we di I say pima kokobo ni bi ase obi aye fa ne to na me se ansa na arafo ne tie for mu nyina mu ntam chuku mu a mo hwe Facebook ya de picture ne beto so na enye sese nti yesrew se wunya obi a utimi hwe ade a ehu a ade a ebe yi no nhwe bi unya obi a wakukudura utimi because say ye hye na ye hunu amane a owura yi wonamu katachie me pa chew ade yi ba so no wa hyeda atu anamo akọ hospital ma ya diagnose atu din say bia yade aye wi hwi yade aye wi eye twu kompo jepim wa tu anamo akọ proper hospital ma ya hwew pam cho so for mama metu ho na mo na I say bibidurufo na me call asafo je ho ngonde se ko ondu we mo bibi adi wo de nya hwe wanya bawi wo ko ekosi sei ko no say kuku but edidi mi kokobo no ti say ye mi operation ni isa ade ni free ho mame na no wanye me de sabi me na sabre na miswa ti me ne me blam ne ko ba me blam ye ko no me say de be ya ma me ho ato me say this twade ni fi na me blam ko an twade ni fi we bi e be feto be ma no ko ti bewu nti say me ya akla me blam ye mpanfo no omo na me pa cha wo sanka wo be ma ni bewu na wadidi wanum na waju nsomu na ho ato no kampe oh nka me pe ene eh na be pesi mu da san peti konwin ene sisi ameti we kwa de gonda mu de hoze enam na dom so na yetimi fi na me ko hwetena uti akonwa mu bra wo ya mo ho ka ho ato sadie we nso yigana fo ye hwe yie ene so obi yare na ye ne serve medication ya ye ho doctors na ye tu ni pakrofo say ye say we say enye say
no mo ka so mbe operation sa atama do mo twa abo bi ma wa na oh mo ka se o mbe ji me 10 million na ko ma ye firi hwa mam ene ye tu fu so koya se bu be ma be wu ena wo so emu eye mu ode atopabuo nti Ghana for me mani atopa de bia ka mo na nsuo to na mo ne ma hedem na mo bugum ti wa makwan me boa pacho kan sa no se mi wura sa ti bia ni de nti do mi hu na se mi hu ba bia ko aduru bia na beboa me a no akwaji bia tare so mitimi kona omode ama me se ene obe se tenaso no na ehura tenaso mitimi de roba ne go no ewie me hwie gu roba bia na nsuo na ba so se nti me tenaso se obi se me kote na me hwie nyina na eflagum yes de abetu ayem yakura me sori free so kura me nti se ma sori free eyini so nti mabre papa nyame ne do me nkamewu se itimi pie ba si me hunu ye me kuma ni hu ba me de camera bi ye si ya ura do do me obi die nu si wawu ba me timi se nyame o do me bla ma bro ni pe eduru enu no pa no magu ni pe dua wi me no na uko yesra mo fa ayine nto so mayen mo amunti me hwade a ye behwe ma mo hwe bi mo fa video picture ne nto so mayen oh mama ye no black and white ka kokko no nka mo behu ni ye ti wotu ni mame me kura me ho am se ajemai wotu ni me wie ye tie oh awurade hu se kura se brebu bi jese na eba se ye na wuja wo na afa awurade nyankopon ko me se me yem hwi amane me yem tim amane me se ekom kura dem na me kodidi kura na me yem jese ne awurade ka kura me fro ade ka awurade yese me yesi eni ni pa ne be me kasagu mike nim ajeman me na me masore ba sere nya me sode chese me ti yawo ne me yem yese me tia me ho ama ti wanyina aboto so for mama nyame ene me yare safo nyame ne kura me mu kamewu because adi we pa hye me ho 17 years na yenyim firi ho hye meto na me pa che o moma ne naso eye bibi na ukodi a eka ne ho ana ewo ho a on se bi wa ba kodi aduane bi na akofa emtima brewo na akofa aba ana se wo ho a na ye wo yakwa ye tie ni se we no minim de yesiti doctor bi tie ye wo hwe ye o meboa ye ni o Ghana for mo nsole meboa ye ni o within the chese minim de yesiti nti epie ba se di a ene maame na yakatu minim nyame me bre papa ho ana koka kwosho se etimi wura mu kra na hunhu eye tenase ka ko yidan me de camera bi chiro pacho dabi camera no emwa senka ise ha na wo de ko ka ko wura ho na hunhu hwe ne ho ana akeka no ho apie ti se flowers no ho ana akeka no ho am say we di eye ahunhum yare ana se eye de pa na metu pa eye to kese ye ben pa de we tim ba be show a ema metiti wa bla start ya ba no ti wa hunu ensunsanso bi ama wan sore hu start ya ba no yes of mama epie bum ti me de kira o mo ye kuku adu send information center kuku tu auto na me tim de kira obi kuku tu auto ntimi fa kokobu yi we de me de wanwa nti ifie kwa me tim no de passe me kama samsa cho se adiwe ha me nka ti e back in na meeting na de sham na me nya me kasa na say asha se ndi pie pra ko pisi ti se wo pe o de ba se ka ibenya doctor bia na ko aboa wo eno ana ja nya me kama koma me bo ho pa se erade yi doctor bi obetima jimena because kura na sebi me nyama ho den kura me pe na nyewu atena baby so wa wo baba akonya hwedu nsom na ho to ho nto adi we sha me to no o mo tu form am wan ko isa operation so ma hadwe no self doctors no iwi ase de obi na sa abre nyame enam so nanka doctor na twitwa agye me na menim baby a me busue ni betimi kan se da bi ekutwa obema no ntine koso kokobo no ebema na we na bo mi hu ena me so eduska bia menya bia je se mante abibifo
Enri. Oh, any scadia my savvy, me not down, my sister papa. Cause me say, me think how many people say me here is anti this a man to say cook ye tongue. Now when a catcher say cocoa, doctor be a diagnosis catcher. When dear, me dear, Mimi who say, me they call mine or now, what they a testy who say cook. And that's all for Quabran, so when you're the other intimate Honana, me did to me say cocoa bat. Send me call Obi our tongue cook doing the I mean first in co. Me did to me say, me no be doing name, me threaten so in Sushi so a bebo me back to my Edasi. What's on you now? Watch a walk of through me a trotra. When he met Tibacua, ya can't body a hair from. Ma Mary. Eh, who? Ma Mary went to me. Me wapa, a bookum. Went to me. Yeah, yan is there, Ma Mary. What dear. That's not better than super. Yes, you are sang or chill. Ni papa, Cafra. Yare dear, ya. Nyamie nim yare ya na enfie bebre ni saadie we ahya otoa because say yentem wa abaya bi on the ofon ka kitikiti no okam se okam pa e wo fie ho de saa na to nti nyame do no on na woka no se onwuye na sawoti ase a nyame do no onwuye die unwuye die na odi aba he didi ye se doctor bi shebe bi a o hwe yen ya sa nyame enka wa akoma na omumesom bi na woni me didi ye se ebra na nka waso okoye operation na wa ne iskasem sade o kana ya ai because ko ye ya nka no ho atone dada nti ahye wa anyini aha nti de hia sese ya ne se de mpa ye ebetech na afi obenya sika koye sa operation no nti we de fa to dwa na aja adaworoma se doctor bi oba bia specialist bi oba bia enipa emobo omra medum abrantie man na yare die nyame anim ni yare ya pa na onya ahoto na ma Mary di enti na ya enipa bi se yale ye obi a no mo ma advice enkoye na obi ma be wo so nya ho specialist on say be before sa de no say abusuafo na be yesa ebi wo ho a na yesika na on be kwa akopɛ busia be kwa akopɛ no akoya ade no nti na omu di bibia ye de abrabra so ebibiduro ni akoto ebibiduro 20 cedis se nom hwe ebekɔ enti eyesikasem anka abusuafo no be som na oma ya oma anya no na ma ade na hye ho anyini achesa nti adaworoma ajimai adomfo tina we ni me no bebo ana msa konwa we ni kreton ase eto na edin difo mami asem ni o judge asem de are ho na mimu mafane ma no mienu ade bia your pay ada se spiritual realms ana se the best spiritual realms oyini ni sani mo we sao enye is sao se enye physical debi o wadwen oh yes 17 years no papa wonya sei omu akoko sebe edane kokobu ebetu omoto no ababa 40 years going 40-50 years then get so say oko ejana so obre by 15-20-25 years there kokobu piesi ya me pacho kusiem pia wia ebe unhu ya de enya kwasa because o hwe said ye ni tumprush or libya kan tumprush esitie na esi adageti sesebe kuraba anu omre obi yade o fasidi ni abrepa yo ai yes so eti said ye adini sitie no ana adini so eba so a bat se police aba urob ebabum enti se die woni tete no hini ni e wo se yetimi pagya wo yire kosoro ni ehwehwem se ye hunhum yade a wo sa de tukọ ai se bedane fa ai o se sabim pradiasa ma awode na no ye wo bibi fe no ma awode na no ye dinya on de meche no wo ba enye yi ana no ye mre so a e wo ba enye yi ano no e form te se mo bu ni dia o me card ye bia woni e me card ye bia woni pa cho ye educate ni pa
enti ye besre ye ne ye ho ye nyina de na besi foma sre tweda mponyankopon se wonna na de nkyere yen de asie sabrant ya koye bone bi no obi aye no obi aye ni bibie tia no ne nkura bre akofo obi yire wakowi obi ade anu odene ana se bi wakase tie nsuo wakase tie homa wakase tie busum bi ana wakase tie obi na nipa na yena de ana etia no eno ti oho no ye bekọ ko hwemu ho na afe ye hunu ne pomasibre na se ye kokọ pa de a ene kokọ de a se ye hyeda ko pa wo yem ko yi wa wo de ne twitwa ne yem twitwa to kwa no epempe bi to so ayesa de abrante wo die mia oyini ni wo die mi o de kokọ ye kura kokọ ketekete eti se ko ngoti a oti pains e wo widiem na me de mi honhom nche me se eye just hunam koko ana ko before the bibia spiritual oh mami aso make no anya simkito one can no sa sexy ana spiritual sexy ne de no so na samunku ya ni na akeka bomu na ene na je se be afraid for somewhere oh yes no be him ne kure nyam ye ni ma sente ne kono ho na o hwehwem ne kokoko mpie akora we ho masa ne kokobu onye mpie sa ensi sada sina si pie de se metwade ye o eba kese enti sa se betima ba sei anu odene enti wodo susu onka kan tirim se wayemfu nsuo bi etie obi ane ana se bi wafo obi ade ne ko ni nyina no twa onse na san ohini ni obanhu se emu ankitinkiti bi afori foro obi animu ane ne nsa saa de no so ye honhom abawiase eti se ofum ni pala se wabo odua na to aguso no akwakoto no to aguso wo ha ne ye ndi obo se emu no eba mako ai true aye bosum kase sa emu no ye busum a kum ni pa na emom wo beti bobole bobo wo beti so nti ye mrantene member won ye hwie hu ye ya no kasa ne ya brabo no ye hwe ni ye ba kwa bena mam se wa unua ba me yi o unua ba me oyini ne da se me so de meka ne se moma yemfa etiefo moma yemfa yenua ba me de wakomu insanye efutuo kese esanse self medication e dosu e bibifuo e dosu papa adie na be ye o say kim wo ka kire unua doctor no ama waduro wo koye drug store sa wo ma enu bi won so ane ama bi abrakra e doctor entimi nhwe se ade we ye de paracetamol ene esa sa ade no nso di enya kese because wo tie ni story a all kana wo de anenam wanko doctor pa ho na ode ne nam mfitira ene nro nso ye de kan enye ni nyina so na ni enipa ni bi ehonam no ehia nye ye nyina na bibiduro no eni ye hia o miss oh yes abrofu yes because ye mu bi o ha bibiduro kana eniema betimi akopie afiri ede na aba no ede aba no chen de na aye wo na wu momu koton ho bibiduro no me guys say mere bi mkoto bibiduro ni bi no man ba papa wo na papa wo di mpa na child clinic mu say papa chese menka se nye papa o da bi me pa chese bi de papa bi no ehunam no enhia it doesn't matter say ye papa kwa ebi ni bi de no enhia doctors na akra ka obi won wa wo de bibiduro kana yare e de beba nipa ne so no enye kuma entimi de metu ho fo ne se mesramo me nuanom yenka se bibiduro nye nanso enema nyina nye ni nyina ne de ko sebe wo kro mo kire nipa no konum we fo no eni na ehu no ena sese nsoso doctors ni bebre nsutu yefo ese eni abibidurofo yi minim bebre a wokọ mo nkire kra wotumi busa se wo de akọkire doctor se ne be ya wo hunu se ebi a doctor na ka bibia wono nso de ninim die no ebe ka hu na nyese wo fiti prakopa sabe ni esi o mesremo mo amonte me kasa mo fanche na wo fiti prakopa na wo de americana wo tototo bi fomfom na emom yenua be ma de adru de ugidi se spiritual me de
dear dream or him me DVD na exchange and na dear dream dear me shasa ne adru na adru doctor for this yɛmfa ne nkɔ ahe bibidrofo ako ye deɛ awie deɛ adru deɛ adru nyame ɛne doctor for this so me sram watiefo amutie yan monya yadom o na sompafo yete ya ye pa adom ɛna di adom omo adom ɛsɛ wo mo me sram wo a bibi bɛka wakoma sɛ wo betumi aboa me nua bɛ mɛboa no ne yɛfa ne nkɔhu doctor pani bi na nyame nye ne mai ntawaso na IBJ wo se ka bibi wo se obi afrɛ sɛ doctor bi afra na IBJ be bom kyerɛ na ya on se show no kwachiri wo TMC enya doctor bi a wafrɛ wo se sɛ owura bi na afrɛ me na ɔkyerɛ sɛ de ato papa yi no ebi to no aha na onya obi na ɛboa no ma na aduruma ɛkɔɛ sɛ de nkyeremu no esi ɛkɔ no ɔsi de same adeɛ ne bi yɛ no ɔno koraa de nanante koraa no ɛdin ma no ɔde ne number ma yi nti ne number wa mo sompa no yes me makatua pa adwuma no ɛkwachiri pa sɛ deɛ mam sɛ woatia mu a ne asi wo sɛ wobɛyɛ awuradu adwuma wo ka sɛ ɛde condemn yes ma adeɛ yɛ wohunu yei de wo mu ne sɛ ɔyare bɛyɛ bi anyɛ no obia condemn deɛ adeɛ na asɛ wo deɛ bɛyi sɛm wonyini yɛyɛ bibifo ɛwɔ wiase ya mo ni dua fe ne to na apro enye na eyale e wo ho moto pro de bia okɔbo yi ba ne aka hem bi okɔ nti no atimba wo akɔ atimi wo no ne kɔ na ne de no e ba ya na anko abeka ena on kasa gu mic mu ne ma me hwe mic na me ma se wa ne nkomo se wo de wo akiri mi mu enti min kasa hwa sure okay enti de wo mu ne se yare de ba de bia said na mam se work say ya hunu say ya yare ya ye de hwimpa duru be kwakotare ananta eno omonya abere no safe medication ma wo ken ye okọ hospital say ya nye se odu ya ma odu ma ye do be famfidie mu saa kosi se e be kire yare kro wonya ni na duru a ye mfa ma wo ye do ko konfa no chisesie ya we ya ye hunu ye tu hwe ye dwane konfa no chi for we ke to ma wo mo yes because o mu na kese ye mama okọ ni ye twa bi dia wo ye twitwa ne su hɔ a anya se ketwa me na mka kyerɛw enti ade bia woni hu nim dia na aye kese saa dia ma na ye hu saa dia ba de o hu nim dia no the TV no so no mama na the TV no so no hwe wo enya sem keto abrante no e wona na nka mama ko obre timi transe wontimi na na obere wada ni pada sani a wenu nyina ni pensura ye di wo mutunu mu sabi eto no sabi esese ekatwon ansa na wankasa no woni padua na timi atranse na ada ho because e woda wo nchemu kura sabi o ese to no egnimi enu no katun mama wo da mecha no epono no ese katun ana sabi se wo kwakoja wonan so a esese ebie na se mama se katun o se ebie o emu bia o problem because katun no eni emetutu o prekesen a eni bi kosia ese kuro ekotwi ekura nim won na mecha no ana se o jana na so at the same time ekuro no ebie emu tete enti se wo jana na se mo de se mo abrante ni bro for 17 years na media na ha me se condemn yade ante saa yew yesi obi operation si bia na me be ma bewu na wo be pesisi mu da pati ko yi se na form na ante ni mi di tadu emu ode mami anu de oso aka won ka sa tru yi bone condemn ti wati wei kan be ma wu ya kan unto David condemn sa de ni di ene me sumi na onya adwen sa wati wei eti kan be ma bewu na ne ho be to no de any pan wa chia no se suda na wati wei mama hwechia wachia se bi se wachia nya na ya djuma ni be ma ya djuma eti wo to betu no ba da mama to betu no ba da ni wo ira obetu twa mana o de be ya ni amaka kakra wa ba de obetu amani owo mu yi de mama eno di am sam mama eni mema mu problem akasa eni me kwanka bi eni mema mu problem akasa condemn say ya mo reti oto a wo ya mo fanto de so bi ni mema wu eni wo ya mo ne hu a wutimi ntira konyo mama mama nka bi ncho say asem tu nipa mpanifo se ontokwa fun wa na obere fra keka when pains na hot ni si ano
ɛno na wo kan ya wagye atum sɛ sɛ bi ne kɔte wu a ɛnyɛ problem fi sɛ ne sɛ bi ne bɛ ma no menim sɛ wade a ɔso ɔkɔtena nsuo hie so ɔso ɛne ne hwa na hire gu nsuo hiem condemn Sompa Nkomo eye bola so my man is a ministry when ya grodie ono amu kra so ono amu siri wono siri agemai wo huna mane oh agemai wo siri hwe wo se wan fa bia anya siri ono wo siri siri bi na ta yi no so agemai wo ho beto ate na minti ye be gye de betumi bi ama na me age ono wa betena de isu abedi adanse so enti me no de wo mu ai because yo ne be ma no kodi nsuo hye mu no oti pe e kire se ye duma mam se wa de me ke so ati ase se ewu ya ke to nsuo hye mu no ko hu se ne be ma to hye ba e to mu no osore ntem kire se o se ne ne hu anyina firi gu nsuo no condemn Hey, Radi Yankopon. Radi Yampoy, Kwabna. Hey, I was a move. But the condemn can Auntie Mary, I did a conchi at you. Now, Obedia dance. Obedia dance. And I will watch and so. And I said, yeah, was here penny more. I know person no drew. Because pains in a man say, well, and then I'm person, my man is a crash. Was in a we are. So when I make a crowd, may country. I can't want Coco. So I, and bra, ebe what it, and I my pambo, dear Tia Biara, ebe, ya dem pie bought nothing when I'm from some more. Not condemn self medication. And no coffee to sa operation an kan nipa na be yama no o mama na anya eye no a kan ya best na self medication obi be ka just oh we menya drama enti ha ho okoye ase bu be ma be sei memo wadru eno na ama wa anye no ni nuanu mpanyimfo na o ka so mama na busa nsa bi enti no mama na anye problem ni say ye check sika a oje no a exactly but ye ko a oh obi so benya drama obama 100 series ko benya drama ye 200 series so benya drama ye enti self medication no e bra ye doctor no a wosue hu nim die e wo hu nyansa ne akwan a obetuma ya amaye no na ye yetifie na ye de yadwene esusu biribi oh kokwabo de yiba de bia ye kasem ko e na sei na eno na kofa asasa ne bae enti mama ye ko so tufo enipa ewu wo ye man mu no mama enipa ewu ye man mu no emududo no agya saade no so se de na mam se we kan oyima broni hwe aduro bi wo ho a doctor na abeji atum se eye aduro eye adwuma yie pa but me condemn ye de mama emwa me ba ye de months of mama Mary ebeboa no oh enti eno na o kan wo so wonim wo de wo obi na kwoto eno no ye na yare ko ye eno obi nso nya yare kro na bi na o ka che oh me yare ye na aduro we na me no ye ko enti ne wo nso kwoto ai se nko e de sra so ye gye me pa ma nso nkoto bi mama nkukuro na obi besra ebegye ne kama wo sra pe no wahye obi besra nsa wane ade beba begugu na nim bebre so enti nya gye wono enje osofo Paul eje condemn na enje na na agyeman enti yenhwe saa de en ekum ye pa se eje me ma me ntu nso begye debi mane nko hospital na won ko yen check na ne brad no na yenhu ne brad na adukura de manwa ebeboa no so mama wonim se mama bebre sebse bi wo be ma ewu no eye saade na kwoti wo ya be ma mu nyina dodo na ye saade no be ma sebi producer enu na mama bebre sebi wo mama sense wo nim anya adwuma no aduro bia no afa no na sebi wo kan se sebi ni be ma bewu na ne tunu be ye ne de bra enu de so ko ba bia no bi ka kire wa ka je so twam wo Yesu din mu twam wo Yesu din mu sesie na wo tunu esa ni ntina bra wo be so be ma mu na nka bi da ebe be ya waduma wo enu be ko na afa wo gina brane 30 something years wo bi say de waka kon de ano de 22 years wonya nyini oh nkasasa ne baba akopɛ eni pe wo hunu ma ne wo de to ne be ma be wo so for boys me na wo ye enti ne be mengu na ye ni virgin enti ne be mengu virgin pastor wo na wo ye virgin wo ye virgin anu afre mo ka jam sa na juba ko wutimi gina so emprenum emprenum of mama am dance no that is so toy mama am dance ni wo so for boy na kai wo ko nu mo bi ko bi be mengu condemn wo ko nu mo bi be mengu bra engu kapon nyame be bo awate e wo se wo to no ye yie na wo be man so ye adwuma edase be ma betra se na be ma nya adwuma de na be dey ebusia form bi enkodi dwamre Dimpa Natural Health Clinic ye kan say no ebinie
say yadeɛ no wobɛnya obi a wagye ho nimdeɛ na wɔbɛhyɛw ɛno deɛ boa papa doka wa ben do nipa no wɔ ben saa deɛ a na woni haw Dimpa Natural Health Clinic wahyɛ de ayi asi hɔ sɛ yadeɛ biara ya ayamukuro a yɛ de anim ne sɛ yɛ ulcer ɛha dwen deɛ na yɛ nima ne sɛ nipa no ntimi nidi aduane tɔ ne yɛma na ɛne ya papa ya ma yɛ hunu sɛ wachi kora yɛ wo ya na ɛyɛ ulcer ɛna na ɛha wo enti yɛka ne sɛ ya tipa yɛ dendenden ne nyinaa yɛ ulcer ebetu ase dimpa wagye nteteɛ yɛka so obi yɛ specialist ɛno na mama ni gye no ho enti yɛsrɛ obi pia da wo hu sansunsanso yi wo yɛ adwuma kakra bi a na wabrɛ wachi ya wo ya uti paawo kokete so a wo na udidi anyam yie na wo bo hwewa ho ana hunu ni sɛ ɛyɛ ɔsɛ ya yɛ kekan ebi na ɛyɛ yi ni tiri fo ani kyerɛ mu wɔde kyɛm so e wɔn wɔ second floor Willis Towers na kɔ na wɔn hyɛ ma wo friend 0245 118 434 ana 0246 744 Dimpa Natural Health Clinic or see Dimpa yesene ahunya Dimpa Natural Health Clinic stomach ulcer bia last stop happy girls ye won koda no a entitiye no se beko yi a efrimfiti ase enne nipa boni nti wakofa maid servant kura so mehwe wo ma no obetia oba ya ase obetia no wodi aduane ama no obeba no nu atintasu agu hwenura obi ba akola abusumi num maami o 28 years condemn we yi akoda ketwa ne tadua hye nanum ya wo fia no so ate ase nipa boni fo ba wa fia no ti nipa boni fa ba wiase o pe baabi de oba akọ totofi wasuku ana wokọ baabi na pe baabi de oba koja no happy girls waje nkwada abusumi num ekopim efie num na wokọ a classroom so no kakra classroom be ko bi ane nkwada be 9 no mo ho teacher fo no so wadaje hye wonom playground so no niam wo mo bouncy castle wo mo train shisho ne ade nyina wo ho kama na de mama ni je ni say wo se bia me nda na wo kwa yi ase wo kwa yi fro na holidays bia fa kra ne brɛ anopa no nson ebo nwumre no onumu a no wa ba be fa wade fefefe omo ye professionals ene boniti wa wo ba de entura jeje mu happy girls also nurturing great minds wo mo ahojo ehia yenso wo me ne banners ene wo line ba so for happy girls ewo 059 275 4737 059 275 4737 nani wonom entwetwe enkomo J-Frank Company Limited Ademo niema ene adwaye niema papa nyina adwosu wasi udan awie na wo besiesie mu adwaye ene wagya nan so obi ba ufie na saade me pepa me ba ufie am se man ba bi nyonso me pese me hu nipa a we se nipa no waye papa na jade ene na adwaye ena wodi be hu enu ti obi wa se makọ ha dan enya me dia enya wo de obi ba besrawo enye ka nipa kra de obenya ka akọ ha dan a WC ne de ka esa wo sesa no wodi nipa be trans se bia be ne ene yade a wagya no so esen ka wo se expert me na ka kira wo ni nyina ko J-Frank Company Limited oyine ni wo ba ko bi a wo demo na wo hwe TV jacuzzi ene efe jacuzzi different ankasa TV ewom standing one standing a shower boot me de no kra na mfe shower boot eno de okoshem na ne shower no so ento pepe e ba se yo egu ho a na we yi nkoto kona one ne de sa massage ni nyina ye J-Frank Company Limited bathroom mirrors kama eno ase wabre ya hwe Sompa Nkomo for say man etwi anim ya ne de ahwe anim papa na aji nyamishira enu ti enti
eti se wasi udan awie na wobesiesie adwaye de esi adan for contractors mu nyina mo fo mani chem na wose wodi obetimi kra be hu ade no na watuatua sika na to oye delivery services ono ade begu ni kam no de akogya na bibi se kra me so otumi saage esi replace na ma so be fa de yakọ na bibi se ya otimi je no replace ama na umpe we ya ede na upe J Frank Company Limited ya wadum yani railway police station online ba so Pacific Bank ni chemu wa aseda house wa ene ibutu fra 0244 178 585 0244 178 585 J Frank Company Limited or say adwaye ene ejade ene ma papa nyina ahimfie ne yam 21st clinic the sciatica expert and oka say ye hu ye wo to asinti twenwa ye say ye na menopause udru menopause wa ene kofa saa ne ma nyina ba se na yade eye yade wo to asinti ni ene atwe sa man twan wo je hu ba bibia da enye wa ye bia hwe yesi aboa bi ebe kese odne hu twitwiri prako na prukuso apratete ekra na ntofate so oyoyo ye ni sasofo wabusuafo eba sciatica ho ya sadia eye 21st clinic yen na South Africa ene miaye bebre yaje atuma boy abaso ye wo ehwan overseas ye wo Alpha Red no ye ben pay oboase Council Quarters called Junction Accra East Legon ye ben American House Domi Green Hill Street yo St. John's Ecobank no achi Community 1 ye ni Roman Catholic Church ni dia nimhye ka so a obum ye ni ECG office no dia nimhye Takwa Roman Stores ye ni dia nimhye Takra de fie kuma ye wo number 9 taxi station no achi Kofodua ane Agata market ye ni O Green no edia nimhye Nkoko atane ata yani stadium main gate di animhye sunyan koto krom yani ejan kroma junction di animhye brekum mangwa se ye ben Chris FM wanchi kramo stores no achi techiman Canadian Bank danim yani agenkwa FM online ba ko so nkransa yani Presby Bank di animhye go so yani Success FM di animhye debi so ye ben nikanika hwa ena fedwabo sonso yani ye wo Radio Rainbow no achi Doctor Pebre ya tonso ede abetin me pacho 3G 5G energy drink we imam nom sofo nom emro na emahoden green tea grapes guarana ena fejensen de mema pe bema otaduane hu tin nyina atwetwe na timi agira wo se kire na hu tin fifire obabi ape obabi obeka to mpetadu emu eyeden oboa na de bia no ani tirimu ye ne de se tadu emu ago so nu agya no hu so nu agya no hu so nu agya no hu na ebufu 5G no de anteboa me diabetes no ti boa me papa bomodia so obednum 5G ebe den ya adiam eye me fe se be ma sori ahomache kwadwonso na ne boxer shorts urade ne china mu 5G efese ti bomoden so be no bi na be ma sori ahomache kwadwonso na da ho flat dia na so be ne wo so enye kura ti bomoden wo ba ye soro ha usabeka bi ene wo mizo eno so ya numbi nkoda mu fa bi ngugu form lunch box na enye kama fra 0246 270 221 obasompa he ya onsanso ebeka bi abusuafo ye twa ya hutsa o computer so adwadie no ye ba pe na ye ba be fa ye course me pacho bebre bia na wo hyeyen o ha obi da wo so amane bi da wo so na wo pe kamafo wo pe ka kirefo a fre 0244 809 641 0244 809 641 na ye nyina ye nsinkonya enso adwene na asomdwe nso entimi embra samokai na anu ye nua ba Mary eni ni kunfa ya man na me adom adwada ye sinkonya no pa no ndu na ye de humu aye no ye de beba afa agete odate ono so eni takun ono so adwada se o mu tie ya ye mpese ena
ena obi amfa no kore ene enya adwuma na asomdwe nso enti memra Sompa Nkomo eye bola na yekọ yenim kwa ajeman betranse na wasem etwato kato Ghana mayanim na fe yenye ye course na yen sorry ye nante ekura ho aye ne den ajeman na wo ye nipa kase na yade am wafon ana ye wa wani tua adoso me ada ya untimi ni di mi chese aduani die ebasa de me kon no adenti me di wi na me ko private se ne na so fu ken ayam hyehye me chema na de ne yiba nti de me yan se na di ekoyi ba me nkwa nam dana se ade echi na mewu nti aduane de se ne so fo ma me wo ken de no kre me ni di ejama dwendwen ayata edi bofre ebema wo yema gon se be ya enya wo ya wai bofre de mane mpa ho da dibi pa wasem etwato awde to asante my Ghana mayanim masema etwato ne se madwan beto amo me de to Ghana for nyina enim se mako a munua ketwa gyeman mako ahuyihim ese operation na yem wow baby a adro bi a betima geme na me kokobo no afiri ho mama de me ho cause me dem ne me mattress nyina matimi aton se ne me matima kon no what on mattress is it me da like a form 3 na me dem cause me hu ni say me primayare sa mattress ne de na waton mattress ne e friend say 2-in-1 ne baako eno so waton ni pa bi so ye obi nso 2-in-1 no obetumi kwoto e no sengre sa de kosi ne de ye wi asiti ka problem na obi nso wo ho sika akara obetimi de age na nso wonya bi akoto kuku adu nti waton wo dem niema mabre pa na me ba nyina na me fere so obi wura no nyamia hye me den se de se me kan me kan nti me da mase se mo nso magi mo feso ba bia e de me ko e se asafo agi ho na menya nkwa na se sofu bia wa ben se ne me papa e kan se oduefu bia obetime hu se akwala e wo bre no me jani nyina manyame nti me srabo afo se moti munua kan yare ya mafam pa yare de se menyare mpo na me nam na minister akra de anka me fa ne sa mabre na wanka se djuma be na wo ye say me de camera ba wo ye cameraman maizi enem ja kusua camera no se nye camera e kura nka mintimi hu ade no ti wudi twa no ahwe na ma hwe se iwrade bone be na ma ye ti me ni nyina no e ma me hu die yare na asi akodu ehu me kura e wo me ho no me hwe no saa de we so a na me ho femfem me na me ho iwrade ti bia be bone bia ma ye bia iwrade fa che me intimate awie a mesrabo afo ba bia yare sawo bia na mommoa me na mako a me nso menya ho odi ni bia me bre me so de ate cause me hwe me hase me hoho yi ba adwendwen cause me wosu ne yawo ne de wi ade ne se eden ne be ye beko na me dwene ti tembia me dwene sa na de ne tutu ko kete so awo na ahomache dawa ni ehome ya mako private kuraba ne dawa na me 2 years eya five brog nso timi shiko shem sei totoso na samba se bia mako private kurewe nje se me leave for mo sana no ajemai ko ba sa five brog na wo de atotoso a no so boa bejo why bia na wo tie yen nso wo adwene bi ye doctor wo peso so maya no so frɛ 0244 809 641 0244 809 641 Sompa ye kan ye nkasa agema ya de ntintoma ya chiche ye mani bi waba oso wo yere ono na wo ba onene te ona ba so de command so no anso de be pam up and down wo bi di si antemere so na wo de amano kama e de amaye se ba o ba ye no de e jano kwan ni amen ye print ajamai ye jawo kwan wo ye number e de be sibia mayente ye de onyame jawo onye wadoye na yeguso ye te doctor bi nkanso a ye nim se ye be sore pe
call beba program we die call beba na ya frɛ na ya arrangement why onyame mo ebusua Sompa Nkomo no asugu a wutie sabre ye bia homa no atum na second segment nso wadwenkyire bi o ma start abegina so ye damase hello ai na 0551 931 931 0548 93 hello udi baby akase free enkanso yo Now I had not one marco is 200 men of I didn't know. Yo, hello. Hello. Pachodin baby akase free. Oh, you know me I'm a fair producer say me anta sankasa ebi ye me. Aha, ebi ye me. Enye se agro da media. Mani boss no se minimum sando mo a. Enke papa. O bra papa. Eti me sramo. Se menya ono anamba kra aka me kire no ma ne call stage. I producer aji wo number yi. Ye do ono ane de ne be ma wo. Okay. That's enso that's nyamisha. Hello. 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 Pachodin baby akase free. Okay. Me papa ya makase free so I but no fellow. Yo. Hello. Hello, yete wonka wo. Me pacho afternoon. Me pacho mentie wo ho. Why? Mentie wo ho. Ebi ye me pa. Hello. Yete wonka. Ebi ye me pa boy ni na ho ye no. Enye kokobo ayeko. Ebi me de no kana so si media me play. Me de na so si media me play. Na ede na boy. Me obi na nso produce ebi bi mamu na patubi no ton edogu ekwa ebi ase. Na o chem na mo kokote na me no me na me di yes. Me de friend na me di yes. Just that. Me play you seriously madam me. O blue. O jina hono o blue but mo ne mi ya. Na ya wo number no nipa kro na wo he. Oh, we are San Fraying. Hello. 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 Ujina Suntu. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Make us from Tema, me the gift. Yo, Tema. Bachai. Yo, yanko gifty. Okay, my fair producer, kase brand say on frame na me ebi ye me. We enye huhu masa me yare. Yo. Inti no, yeah, on frame na all to one of brow brand easy. Mo de unye, umu ebe chiche woni ade okuma, ebe so okuma. Inti my full producer say me the number ja. Kacha me say brand no on me say me ne kasa personal na me nchire no na onya na hoto wa na we enye yare de ba kenye we bia. Mate oba paida se pa Tema nyamisha. Hello. Hey. Now say muya. Hello. 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 Udini baby akase free. Me pa cha me kase free amanche mo boase. Yo. Me pa cha o. Ebi ye obi we from ha mo se. Ya de every hospital na hotel no. We should fund the hospital. E we nya hu ya de. Wo pre papa. Hey, eya rehusem o. Na che se Ghana no bibia be no huhumusem 0551 93 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Pachodin baby akase free.
Me pacho me ka Achimoda for mo ya di onyame hyira mo. Yo. Eda. Yankwe. The American is say Abranti no. Yare no yare. Name mu no. All background no. You say o sheya afo atade. Ah, we presbyni. Edu sadri ya. Wakwa hu ile hie mu ni. Sorry no. Sorry no. Ino tina ye wa kapudi mo. Osha wabre oti ya o mame. Tatafo na odemu no. Ebe hu no mobo. Na ya afofo. Kaya ma ya afofo nyi gisika. Yes, there were. Omo so ni mo wate. Ekom ni yare ya. O ka se wa tona ne mattress kra mi tire. Mame, you beji ne number na ye nyina ya boa. Na mishra. You on say ya for no a work me presbyni. Unya 30 years as e ku no na akwa na wo de do 40 na fe wo ba wo meku na be ma no so ko meku. Na bia nipa kra onkobo mama ne. Eno so be one factor. Na ka ya for ndo ye memu wa ne mraba wa wo mu na ye adwuma ko mbe boa. Hello. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon. What's up? Me share mu program na. Me huni dia abanta no yale no. Hello. Yeah, to and yes, you tell me dia. O ye koko na etutu me ta me medima me yale no. Me wa ya mransa, kepo ya mransa. Me djuma me yale no. Enti meke bi na me dia afa na mo ya me ma ye ya e wo so yo because mo we do no na ni na bo we wa asofu be dim tata enko even that kind of crown no timi ye tiso preti otita so obatona akito wacha so ti so bia we twa so ba ye bia ya de man mo on de ma no tie bia nyina abache efiwo. Yo, me pacho ye we the producer number na ya fa. Na frey ye why ye pacho. Yo. Hello. Hello. Udin baby akase free. Yo. Eja bo tie fo tie wo ni ahwefo. Pacho program na mo ye. Ready to reach them pa. Na the program boy ne bebe na za ya really na ye ma sem no ya pa e ku 3.1 koko no so e ba ya ria de dia hye metre se e mo ana mpe doctor be mana anu kwa mi bi ye me pedro no so e ko ban ko tri o so no he koko why yo yeah that's it. Hello udin baby akase free. Yo. Oh, yeah, di makana kama wewe sasa hapa. Oh. Mimi na mshana hivi ama na basa niko pia na mimi. Also far the kakra be kan ho ne enko enim se de wudi ne ho adanse di ye das on tell what oh yo boy si dia kameka oh kameka hello ini yajo aje kuma dance United States of Football Eradi adum. Hello. Na mo program je na mi skip baby na me ko ya maka hello. Ya mi shiraw. Hey. Na edru se ya me shira mo amamunya abraje mo no kwa anko. Edru se aku be fa so chala pa timoni na timaye. Yo. Ba de wa de be jera de. Yo. Ta no kwa wa ya desperate. Aga ni we obi de be ya wa ya. De pop. Yo. Ko di for de bia bia bono. Hello. Yeah, that's it. Hello.
friend you chat to no din baby akasa free mpacho ya frame Abdul Karim kasa free Techman yo mpacho abrante na yare na asam na mpesa meka yenti krafa ho yenti ewe mpacho boy na yare na ho eye kokobu no kuku na akabu ma ye ne sa no entimi mon fami number in famma no when ye di o ma frefre ni nyina obi wan gige nduro no yusu nge se ankwa wan freme wa freme ya mi dia duro no ba ma no na wa yusu 3 days ta antia o techi my fine me kamia se me ye ho na mete kamia weekend me next weekend me ba ba show techi my fine na wote me wo mazi anke ho no kenten me ba techi my mazi kenten me kasa me hwe hwan aha wo de o ba freme line no why you afia me yen diro bi kura me ba ti so nyina mate me das yo me ba ba show mate me das ye do afreju medie ni nyina sia yi nyame hira mo adofo a majebre na Sompa Nkomo yi ye ba ye nche nso America mu di yetu no aburo ya dwen ene enti ase so asanteman nyame hira mo papa Auntie Mary chi adofo asme chato yo se de mo aso ye mu no nyame enhira mo pa enim se sorry a ebeflo echia etiefuo nyina mechia mikuno sabre oti enho a ohwe Father Chris RC mechia mu nyina teacher fo acherechefo me ya no ma dwane ja wo mokra omo ma kwa na fa onim bia ne cherechire dwane ja wo mokra nyame hira mo wai mechia mo pa headmaster Mr. Tamaklo nyame onhira mechia wo bye bye ayema ohini ni medase mechia me papa SK bonsu metia nyina na ofrefre me papa mechia wo ai o papa nso timu ya ni ore ne ba ana mechia me papa ke farm hospital Dr. Ifa oni ne yire mechia na mpompo nso hine afa me dofo ba kope na na ajubi Ashtown me mechi no dofo fofo ke o de minua no ono nso so me dofo a minua ba ko no penny pa wa kra me do ba ko e fili papa me dofo ba kope na na ajubi kete ono so se penu free na jubi eton ahemfo ne ma wo Ashtown wo hwe ye yo ya o meties ka nya advert etira na jubi ne chia wo awie condemn so mama me dase na me ade na me pese eti 40 ase no mate ase no mama sa me de humsam no Ghana anya ye nyina na no on course eba mama obi beti mama na duro just 3 days ne ho be duro ne yer nam ne yeje wayere mama onum de ntia 17 years asofo na ama yale na nko oyira waje ano oyira waje pa fefa so no enye wo yeketwa na gro mo ombekun o enti mesre wo yare a go hospital duro wo ho na nya men fa nipa so nsa wo yare ho ni nya me pa because yanya side be dia gro hu nsam sa no ka say ti obi no ayi obi den no for wo ho ye gitum na nso ni nyina mu no mama yare na yare wa abro from yare bi sa o nso mo mfanya hu nsam mo to wo mo chia Prince or him back branch na Galaxy Mix and afi the godson Alexis the godson Pure FM on so me chia no pa na afi Ogidi Brown on so me chia wo FM everybody nshira omo nyina nne na ma enu aba ma no em say ene ma mo de ma no nti me be say me ye say ka say bento ba wia me kakra ye ntwen na on fanko we dem be so de se no ko me hu say ne ma go through yo ebusia for contribution no ye da CMCR school fees be boy adwuma na hwanpo ya Grace Buffalo eni wo mo be boy adwuma nyina Bozi wono twa Facebook no ma kama onyamishira no DJ Rocky eka ho bia feji wa enso eka ho executive producer Onyanfo Collins amupoko na fe chief no ankasa ye minister IBJ oyini ni amakrancha da zo of mami primeni me na metremu na edi dwumedi kasese ebrewo ohaw bia da so a bomodin se won transie na wunwuo na wo bepusu ahoma 0244 809
641 0244 809 641 ebo no na ya yera compre kokwame Japan obebe fidua mu ha ene oman ya wadubu ache abetwetwe nkomo nti ene ya wo ne yetena ene yentena na tie enwumedi aka ne nyina makrao Yanko, stop yanko.